Dobar dan. Evo, pričekat ćemo da se malo skupi ljudi. Dobar dan. Dobar dan svima, ja sam Marija Periš, studentica na Fakultetu za menadžment u turizmu i gostiteljstvu i volonterka za Split Tech City. Tema današnjeg predavanja je kvalitetnim životopisom i osobnim brandingom do željenog posla. Gošća predavanja je Martina Raškaj. Sad će nam se Martina pridružiti. Evo, trebamo je pričekati dok se pojavi na mreži. Pozdrav! Dobar dan, Martina. Bog, bog! Bog, bog. Evo, samo sekundu. Još se učim obzirom da mi je ovo prvi Instagram live, pa evo, ispričavam se malo na kačenju. Možeš li za početak nam reći nešto o sebi, da se predstaviš malo? Može, dapače. Pozdrav još jedanput svima. Moje ime je Martina Raškaj i savjetnica sam za životopise i za zapošljavanje. Drugim riječima, pomažem svim onima koji traže posao da se svojem potencijalnom poslodavcu predstave kao najbolji kandidat za posao. Naime, moj novi CV sam nekako pokrenula iz vlastitog iskustva 2016. godine, kada sam samo u godinu dana promijenila čak 5 poslova. I onda su me nekako prijatelji i kolege počeli ispitivati dobro kako tako brzo možeš pronaći posao. I onda sam uvidjela koliko je zaista bitno imati dobar i kvalitetan CV i motivacijsko pismo da ostvariš taj sljedeći korak, odnosno da te poslodavac pozove na intervju.
Tako da evo već 4 godine se bavim tim savjetovanjem, odnosno pomažem u pisanju CV-eva, motivacijskih pisama, čak i u uređivanju LinkedIn profila i pripremi naravno za razgovor za posao. Da, super. Pa evo sad bi ja započela sa pitanjima i možete nam svi slati u komentarima, dakle, pitanja, komentare i možemo krenuti ako se da. Može, da bače. Evo za početak, koje su najčešće greške prilikom pisanja životopisa? Pa evo, nekako, ako bih redom krenula, ono što sam uočila i što uočavam kao nekakve greške prilikom pisanja CV-eva jest to da ima previše sadržaja. Znači mi ljudi smo skloni i želimo poslodavcu iznijeti apsolutno sve o sebi. I onda tako nastaju CV-evi koji su dugački 3, 4 pa čak i 5 stranica, što nažalost nije dobro, to nije poanta CV-a. Dakle, treba biti sažet, kratak i jasan. Zatim onda ima nebitnih podataka. Pod time smatram one podatke koji za poslodavca ne nose neku vrijednost. To su na primjer mjesto rođenja ili državljanstvo. Dakle, to nisu podaci koji će poslodavcu otkriti koliko ste vi kompetentan kandidat za to radno mjesto. Zatim bih istakla apsolutni favorit, obzirom da sam gramarnacin, dakle gramatika i pravopis. Nije legenda, zaista nije, da su neki CV-evi bili odbijeni upravo zato što gramatika i pravopis nisu bili dobri. Uvijek je dobro onda tražiti neku osobu da vam pogleda CV, postoje razni načini, alati na koji vam mogu pomoći da provjerite je li ispravno sve napisano. Zatim isto struktura, dakle da naslove rasporedite po prioritetima. Isto tako i grafički dizajn. Na primjer, grafički dizajn je nešto po čemu se najbrže i najjednostavnije možete istaknuti od ostalih kandidata, dakle da CV ne bude ono crno-bijeli. I tako dalje, i tako dalje. To naizgled mogu biti za sve nas zaista sitnice, međutim, sve te stvari daju cjelokupni dojam poslodavcu o vama kao kandidatu. I zato bih nekako naglasila da je najvažnija stvar prilikom pisanja CV-a da se CV prilagodi oglasu za posao. Oglas za posao ima jako veliku ulogu u traženju posla, u smislu da vam može poslužiti kao šalabahter. U srednjoj školi kad smo imali šalabahter, ali dobro. Dakle, ono što je poanta, što želim reći, čitajte jako dobro oglas i što taj poslodavac traži od svojeg potencijalnog zaposlenika. Vrlo jednostavno, ako je u oglasu navedeno A, B i C, a vi to imate, onda vi u CV-u i u motivacijskom pismu navedete da imate točno A, B i C. Ili ako ćemo još konkretnije, na primjer ako se traže izvrsne komunikacijske vještine, onda vi nećete napisati da imate komunikacijske vještine, nego da imate izvrsne komunikacijske vještine. Naravno, ukoliko je to istina. Tako da evo, kada sumiramo, jako je važno CV prilagoditi svakom oglasu za posao na koji se javljate. Dobro, i koliko bi to stranica bilo onda? Pa nekakav preporučeni maksimum su 2 A4 stranice. Dalje od toga zaista je onda previše. Naravno, ako osoba ima, više od 10 godina iskustva, onda se tako neke starije stvari ne pišu i tako dalje, ali 2 stranice su nekakav maksimum za koji se vjeruje da zaista može sažeti sve ono o vama i način na koji se možete super predstaviti svojim poslodavcem. Evo imamo jedno pitanje, dakle, kaže ovako. Mene zanima koliko ljudi trenutno rabi Canvu
Nekoliko puta su mi rekli da imam baš sjajan CV, vizualno i sadržajno radila preko Canve. Apsolutno ste slobodni koristiti bilo koji alat za dizajn CV-a koji vama najviše odgovara. Ono što je važno je da kad napravite CV da ga pošaljete u PDF formatu poslodavcu. Dakle, bilo koristili Canvu, Word, PowerPoint, Photoshop, bilo koji alat, sve je to u redu. Dakle, kad završite sa dizajnom i sa uređivanjem vašeg CV-a, pretvorite ga u PDF i pošaljete poslodavcu. Dobro. Kako se pripremiti za razgovor za posao? Što se tiče razgovora za posao, jako je važno i bitno poznavati sami oglas za posao. Dakle, super je imati u glavi otprilike sliku i profil te osobe koja se traži. Dakle, da znate obavezno ime radnog mjesta na koje ste se prijavili, zatim opis posla, drugim riječima što ćete raditi na tom poslu i treća stvar uvjeti. Zašto je to bitno? Bitno je iz razloga da onda svoje odgovore možete koncipirati shodno tim uvjetima. Dakle, da ne fulate skroz poantu, dakle da se predstavite kao kompetentna osoba točno za taj posao. Druga stvar koja je važna jest da istražite što više podataka o poslodavcu. Dakle, web stranicu, komunikacijske kanale tog poslodavca, istražite na Google članke, jednostavno pitat će vas vrlo vjerojatno koliko znate o njihovoj firmi i onda bi bilo malo nezgodno da ne znate čime se konkretno firma bavi ili koji su glavni klijenti, naravno ukoliko je to javno objavljeno. Zatim sljedeća stvar kod pripreme za intervju je da razmislite kako ćete se istaknuti od ostalih kandidata. Dakle, koji je vaš adut? Po čemu ste drugačiji od ostalih? Možda to neće biti konkretno pitanje na intervju, ali super bi bilo da ste svjesni toga, a to na primjer mogu biti ili neko specifično znanje, ili specifično iskustvo, ili godine radnog iskustva, poznavanje određenog programa i tako dalje. Dakle, nešto za što vidite da je stvarno ključno i jako bitno za obavljanje tog posla na koji ste se javili. I zadnja stvar koja je jako bitna kod pripreme za posao jest da izvježbate pitanja za intervju. Dakle, pročita neka najčešća pitanja za razgovor za posao i jednostavno vježbati na glas odgovarati. Drugačije je kad artikuliramo svoje odgovore i bitno je da čujete te svoje odgovore na glas, da vidite što ste izrekli, jeste li zadovoljni tim odgovorima. Tako da to je nešto što bi prethodilo samom intervju i što se treba imati na pameti prilikom odlaska na razgovor za posao. Dobro. Evo imamo još jedno pitanje. Treba li uključiti svoju fotografiju u CV? Da, ukoliko ne smatrate da vam može naškoditi. Puno je pitanja uvijek treba li staviti fotografiju ili ne. Kažem, ako ne smatrate da vam iz bilo kojeg razloga može naštetiti, onda je stavite. I ako stavljate fotografiju, obavezno neka ona bude profesionalna, u smislu da je stvarno kvalitetna. Ne morate nužno ići u fotostudio ili kod profesionalnog fotografa da vas fotka, već je dovoljno da malo se uredite i može vas doslovce prijatelj ili kolega slikati ovako na bijeloj pozadini. Jednostavno da slika ipak govori više od 1000 riječi, tako da nikako ne stavljati izrezane slike, selfije, sa svadbi i tako, svašta sam i viđala i čula.
Dobro. Što biste preporučili studentima koji su pred kraj studija i uskoro će početi tražiti svoj prvi posao? Volontiranje. Evo, ja sam za vrijeme svog fakulteta bila član studentske organizacije ISEC i zaista volontiranje mi je pomoglo ne samo na privatnom nego i na poslovnom nekakvom planu, gdje sam dobila i širi nekakav spektar i uvid malo u poslovni svijet, a s druge strane naučila sam i razvila određene vještine. Volontiranje mi je apsolutno pomoglo na početku moje karijere, dakle kad sam išla na sve prve razgovore za posao, jer su poslodavci pitali ona situacijska pitanja, jeste li se ikad našli u toj situaciji, što biste uradili, što biste učinili. Ja sam imala zaista realne primjere koje sam doživjela radeći u timu, radeći na nekim projektima, tako da su poslodavci zaista cijenili to iskustvo. Tako da moja preporuka je apsolutno iskoristiti to volontiranje za svoj osobni i profesionalni razvoj. Ono što treba isto imati na pameti kod traženja prvog posla je da je i traženje posla na neki način posao. Ono što svima savjetujem je da budu uporni prije svega, strpljivi i da imaju dozu optimizma. Pored toga naravno nužno imati jedan kvalitetan CV, motivacijsko pismo putem kojeg ćete ostaviti dobar dojam, dojam da ste točno vi ta osoba koju poslodavac traži i naravno dobro se pripremiti za intervju. Dobro. Kako izgraditi osobni brand? Osobni brand, evo, iz vlastitog iskustva može se izgraditi ono što je nužno, što prethodi izgradnji osobnog brenda je da pronađete svoju strast. Dakle, nešto što full volite raditi, u čemu neizmjerno uživate, gdje izgubite ono pojam o vremenu, neke te aktivnosti koje vam boostaju energiju. Zatim, osmisliti način na koji to želite prenijeti svijetu. Dakle, bilo to putem vlastitog bloga ili pisanja za druge portale, putem svojih privatnih komunikacijskih kanala, bilo koji način na koji želite komunicirati sa svijetom. Ono što je važno je da se taj osobni brand gradi na vlastitim vrijednostima. Smatram da jedino tada možete biti zaista autentični. Da, gledati druge, pratiti druge, međutim neka vam drugi, konkurencija, ostali, budu samo inspiracija i motivacija. I primjer kako nešto možete bolje ili možda dobiti nekakve nove ideje. Ono što je isto bitno je da također budete uporni i dosljedni, jer osobni brand se ne gradi preko noći i on zapravo nikad ne prestaje se graditi. Naravno, taj uspjeh preko noći jedino je moguće jednako noć traje tjednima i mjesecima i godinama. Ali evo, ono što je najbitnije, dakle, ostati dosljedan sebi i komunicirati nekako tu svoju strast na autentičan, na svoj način, evo. Koliko je vama osobni brand znači u poslovnom svijetu? Značio mi je jako puno. Naime, kako je jačao moj branding, tako je rastao i moj posao. Što to znači? Dakle, bila sam dosljedna u komunikaciji onoga što volim i nekako s vremenom sam dosegnula taj nekakav nivo da me ljudi smatraju kompetentnom osobom i onom osobom kojoj će se obratiti za pomoć oko traženja posla i pisanja CV-eva, motivacijskog pisma i tako dalje.
Tako da, evo i na temelju osobnog brenda sam i dobila ponude za posao, ponude za suradnju. Puno se stvari otvara i događa. Kažem, bitno je ostati dosljedan sebi. Jednostavno putevi će vam se otvarati, evo nekako bi to tako rekla. Dobro. Evo imamo još pitanje. Hoćeš li raditi radionice na jesen? Kakav je inače odaziv na njih i tražiš li naknadu za to? Radionice sam prvi put radila prošlu jesen s jednom prijateljicom iz udruge Rada i radili smo dvije vrste radionice. Jedna je bila usmjerena na one osobe koje prvi put traže posao, a druga na one koje već imaju radnog iskustva. I zaista su se pokazale super i polaznici su bili jako zadovoljni jer su jako puno naučili. Trebali smo imati radionice na proljeće, ali obzirom na situaciju ništa od toga. A za jesen, trenutno ne mogu nažalost otkriti, još uvijek čuvam kao tajnu, ali bit će nešto. Neće biti klasična radionica, znači kao nešto što sam imala prošlu jesen, ali bit će 2 ili 3 stvari u koje ćete se moći uključiti i naučiti o pisanju CV-a. Dobro. Evo još jedno pitanje. Treba li CV biti u Europasu? Europass je super. Ako prvi put pišete svoj CV, čisto da vidite strukturu i kako bi jedan CV trebao izgledati. Međutim, kod Europassa sam primijetila da neke stvari, ono što sam pričala na početku, da ima možda nekih nebitnih podataka ili tako nešto. Više sam, odnosno što se pokazalo super kod traženja posla, jest da puno bolje imati, kako bih rekla, individualno napisan CV. Dakle, ne koristiti tako neku šprancu, kao što je na primjer Europass, nego da dakle, sami odaberete si grafički dizajn, posložite naslove, kategorije koje možete ispuniti, jer je to puno osobniji, opet autentičan CV. I po tome ćete se najprije izdvojiti i istaknuti među ostalim poslodavcima. Koje knjige čitate i ulažete li svoje vrijeme u dodatne edukacije i tečajeve? Vjerujem u cjeloživotno obrazovanje i smatram da je znanje nešto što ti nitko nikada ne može oduzeti. Da, čitam knjige, trudim se pročitati godišnje nekoliko knjiga, a to su obično teme osobnog rasta i razvoja, komunikacija, prodaja, marketing. Dakle, nešto gdje vidim da mogu unaprijediti svoje vještine ili gdje mi nedostaje malo znanja. Što se tiče dodatnih tečajeva i edukacija, identična stvar. Ako vidim da mi neko područje negdje malo šteka, onda si pronađem edukaciju i kako bi naravno bila kompetentnija i znala više o tom području. Ono što isto radim, puno čitam i ovako po internetu, dakle neke članke koje su vezane za HR, za pisanje CV-eva, dakle pratim isto konkurenciju, ono što sam prije pričala, i zbog ideja i zbog nekih drugih stvari. Trenutačno isto, na primjer, pohađam edukaciju za coachera, tako da, zaista vjerujem u to obrazovanje i smatram da je jako bitno raditi na sebi, ulagati u svoju edukaciju, jer, kažem, to je nešto što vam niko ne može nikad uzeti i na temelju čega možete biti samo kompetentni, naravno, pored iskustva. Da. Postoji li nešto što biste voljeli da ste znali kod traženja prvih poslova, a da bi to pomoglo drugim ljudima da nauči iz vašega iskustva? Pa, apsolutno da. I meni je isto bilo teško kad sam završila faks i kad sam krenula na prve razgovore za posao.
Ono što bih voljela da sam tada znala jest koliko je bitno imati kvalitetan CV, zato što je on prvi koji ostavlja neki dojam na vašeg potencijalnog poslodavca. Dakle, ta uloga CV-a motivacijskog pisma i da se CV mora prilagoditi za svaki posao. Ja sam imala jedan CV, ja sam ga slala svima, međutim to nije poanta. Moj savjet je, imajte dvije vrste CV-a. Jedna gdje ćete pratiti apsolutno svu svoju karijeru. Od prvog posla, od još za vrijeme studija, pa sve ono do kad treba. Znači nešto gdje ćete imati sve na jednom mjestu. Takav CV držite za sebe. S druge strane, napravite taj drugi CV prilagođeni i onda samo iz tog baznog izvlačite podatke, informacije koje će vam trebati i koje će vas prikazati kao super kandidata za taj posao. Druga stvar, imala sam užasnu tremu kad sam išla na intervju i ne znam da li postoji osoba koja nema tremu. I jako dugo godina me to mučilo i onda sam jedanput jednostavno tak razmišljala si kako mogu se riješiti te treme, zašto ja sad imam tremu. Onda sam si doslovce onako u glavi posložila, ok, ja idem na kavu s poslodavcem, na kavu, idem se upoznati, idem vidjeti što poslodavac može meni ponuditi i što mogu njemu ponuditi, odnosno kako možemo surađivati. I to nekako kad sam si taj mindset ugradila u glavu, poslije toga, znači, apsolutno nikakve treme. Ono što mi je još isto pomoglo, što volim naglasiti svima, što često zaboravimo, jest da kako poslodavac ima pravo izabrati, dakle, svog budućeg zaposlenika, isto tako i mi kao kandidati imamo pravo izabrati svog poslodavca. I to već činimo kod odabira oglasa na koji ćemo se javiti, kod pristanka da idemo na taj intervju i na kraju krajeva kod pristanka onoga što nam je poslodavac ponudio. I još jedna stvar, dakle kod traženja prvog posla, obzirom da se radi o prvom poslu, dakle nekako je za pretpostaviti da osoba nema godine radnog iskustva, ono što, čak i bez obzira na to, dakle i osobe koje imaju radno iskustvo, jako je bitno spomenuti i istaknuti motivaciju. To je nešto što poslodavci jako vole i jako cijene. Dakle, ok, nemam možda potrebno radno iskustvo, ali želim, motiviran sam učiti, naučiti i doprinijeti svojim radom na tom radnom mjestu. Isto tako, prilikom iskazivanja motivacije istaknuti svoje vrijednosti. Danas poslodavci isto gledaju kako se neki kandidat uklapa u njihovu organizacijsku kulturu. Dakle, da se vaše vrijednosti i vrijednosti poslodavca na neki način podudaraju. Da ne dođete tamo i da budete, da ne velimo ko crna ovca. Dakle, tako neke stvari onda je bitno istaknuti, jel, kad se radi o prvim poslovima, istaknuti svoje obrazovanje, vještine i sve neke druge stvari koje smatrate relevantnim i da su na neki način plus i mogu biti doprinos tom radnom mjestu. Evo, netko je napisao, od koji ste fakultet završili? Završila sam ekonomski fakultet u Zagrebu, točnije smjer menadžerska informatika. Međutim, pred kraj faksa, kako sam bila aktivna u ISEC-u i otkrivala sam razne timove, te funkcijske, HR, pa marketing, pa financije i tako, nekako sam shvatila da imam puno sklonosti prema marketingu. Tako da i danas isto i radim u marketingu i marketing je neka tema koja me isto zanima, da. Je li motivacijsko pismo obavezno uz prijavu za posao?
Nije obavezno, međutim, može imati jako veliki utjecaj, pozitivan utjecaj. Naravno, tamo u onim oglasima gdje poslodavac navede da je obavezno motivacijsko pismo, znači tu uopće nema govora, pošaljite motivacijsko pismo. Ono što iz vlastitog iskustva sam primijetila i iz iskustva u radu sa svojim klijentima je da motivacijsko pismo zaista može biti kap koja će preliti čašu, dakle koja će natjerati poslodavca da vas pozove na intervju. U motivacijskom pismu je riječ kako vi možete doprinijeti Jel se čuje ovo? Dobro? Super. Sad dakle, dobro je sve. U motivacijskom pismu je riječ o tome kako vi možete doprinijeti poslodavcu i tom poslovanju, da istaknete motivaciju i da svojim primjerima dokažete da imate ono što se od kandidata traži, odnosno ono što je navedeno u oglasu za posao. Bilo je čak primjera, imala sam jednog klijenta koji mi se javio nakon što je dobio posao i rekao: Martina, direktor je oduševljen sa mojim CV-em i motivacijskim pismom. Rekao je da doslovce nikad u životu nije vidio tako super CV i motivacijsko pismo. I ono što je bilo ključno u tom motivacijskom pismu jest jedna rečenica. A to je da ta osoba je napisala da je spremna učiti i razvijati se, čak i na onim područjima koje nisu možda u njegovoj struci. Dakle, da je open-minded, ok, možda to ne znam, ali želim naučiti nove stvari. I direktor je zaista bio oduševljen, specifično s tom rečenicom, i dao mu je priliku, rekao je: nemam radno mjesto koje bi odgovaralo tvojoj struci, nažalost, međutim, obzirom da si to napisao, jesi li zainteresiran raditi nešto drugo? On je rekao da. I evo ga dan danas sretan i zadovoljan u toj firmi. Tako da, čak i ako nije navedeno u oglasu za posao, apsolutno da motivacijskom pismu. Da. Je li poželjno javljati se direktorima i vlasnicima tvrtki putem LinkedIn poruke za pronalazak posla? Da, zašto ne? Super su mi tako i direktni načini traženja posla i direktni pristupi. Osobe to, dakle ti direktori ili vlasnici tvrtki, mogu to zaista super shvatiti. Pogledaj, on ili ona je kreativan, znači nije sad čekao oglas za posao ili nije se javio preko oglasa za posao ili poslao samo otvorenu molbu putem e-maila. Dakle, to je nešto što nije svakidašnje i apsolutno može poslužiti kao super primjer kako se možete istaknuti. Tako da tako neki primjeri Opa, i tu se izgubili ove. Dobro, tako da dobro je. Dobro, tako da, da, javite se direktorima Pardon? Jel me čuješ? Sad čujem, dobro je. Ili nekim kompetentnim osobama, na primjer voditeljima ljudskih resursa ili direktno voditelju odjela u kojem želite raditi. Bilo što vas može na neki način izdvojiti. Dobro. Što smatrate da je uspjeh u poslovnom svijetu? Uživati u procesu. Ja gledam po sebi i načinu na koji razvijam moj novi CV i zaista mi je bitno da uživam u tom cjelokupnom procesu. Dakle, raditi nešto iz ljubavi
i zbog ljubavi, pritom ne zaboraviti uživati. Moj novi CV sam pokrenula nekako, kako bi rekla, spontano, nisam ga planirala, nije uopće bio u nekim mojim idejama ili planovima i baš zato mi je super što se razvija kao moj hobi. Ono što je isto bitno, barem meni, je da imam taj osjećaj ispunjenosti i zadovoljstva. Bitno je isto biti snalažljiv. Dakle, ok, imaš određena znanja, određeno iskustvo, ali snalažljivost je zaista smatram to jednom super vještinom. I na kraju krajeva nekakav balans između privatnog i poslovnog, da to sve bude uravnoteženo. Smatrate li da je važno imati mentora i jeste li ga vi imali? Da, smatram da je važno imati mentora. Ja sam svog prvog mentora imala u ISEC-u i zaista je bio od neizmjerne važnosti, imao jako veliki utjecaj na mene i na neke moje odluke koje su mi donijeli super iskustvo. Evo me, nešto se opet prekrinulo. Kažem da, ima jako veliki utjecaj na mene. Prije nekoliko godina sam se susrela na jednoj radionici s jednim dečkom i nekako naša komunikacija i naš odnos se pretvorio u odnos mentora, mene i mentija. Evo, baš sam ga, kad sam se pripremala za ovaj naš intervju, pitala sam ga, pa daj, ja bi bio volja napisati nešto kako ti je značio naš odnos, taj mentor, što si dobio iz njega. Pa evo, ako mogu biti slobodno pročitati što mi je napisao. Kaže ovako, mentorstvo je kao toaletni papir. Možeš bez njega, ali sve je puno lakše, brže i čišće kad ga imaš. Ljepota mentorstva je u tome što je to win-win situacija. Netko iskusniji pomogne proći put osobi sličnoj sebi koja tek pakira kofere. Lijep je osjećaj kad te netko razumije, kad si s nekim klikneš, podijeliš prvu misao te je zajedno oplemenite. Koliko mentij uči od mentora, toliko i mentor uči od mentija. Kako? Mentij je neograničenog razmišljanja, a mentora životna iskustva lagano stavljaju u kalu. Na kraju se raziđete, izrastete, završite svoju misiju. Na kraju ste ponosni i sretni, ispunjeni jer ste dali, zahvalni što ste naučili. I ovo, baš mi je super to bilo što mi je napisao. Vjerujem da ste shvatili poantu. I da, mentor kod pronalaska posla nego zaista jako puno znači. Kroz svoju uslugu i konzultacija, ali i kroz dopisivanje sa svojim klijentima, zaista su svi istaknuli koliko im je puno značilo to što sam bila uz njih, njihova potpora, podrška, moralna podrška i koliko im je to pomoglo u cjelokupnom tom procesu, da ne klonu duhom, da ne izgube motivaciju, da ne izgube nadu i tako dalje. Tako da ako ste u mogućnosti, ako imate neku osobu pored sebe s kojom možete razgovarati o tom traženju posla ili za bilo što drugo, za bilo koje drugo područje u životu, dapače, zamolite da vam bude mentor i stvarno je to super, jedno baš super iskustvo. Jako lijepo. Evo, što napraviti u situaciji kad određena osoba ima toliko iskustva, projekata i referenci da sve stavke ne stanu na jednu ili dvije stranice CV-a, a sve su izuzetno bitne? Da, to je nešto s čim se dosta često susrećem. Kad su osobe lude, ali meni je sve bitno, ja bi stavila sve na CV.
Sad tu bitno je prepoznati što je od tog iskustva, koji su to projekti ili reference koje su bitne i koje mogu utjecati na to radno mjesto. Drugim riječima, prođite kroz sve te stavke i razmislite, postavite se u te cipele poslodavca i kako on sliku stječe o vama kad čita vaš CV. Ok, ako su sve te stvari, ti projekti, radno iskustvo zaista vezane, na primjer, radili ste jako puno u marketingu, imate jako puno projekata, posjećenih radionica, seminara, konferencija, zaista vam možete to na 3 stranice rastegnuti. I ok, prijavljujete se za marketing. Međutim, ne morate onda sve napisati, nego je onda poanta da sažmete. Možete navesti neke od najbitnijih stavki, najbitnijih radnih mjesta ili nekakvih najzvučnijih konferencija na kojima ste bili. A onda ovo ostalo možete napisati ispod, na primjer, ne znam, sudjelovao sam na preko 10, preko 50 drugih konferencija, radionica, ili ako se radi o osobi koja ima puno radnog iskustva, konkretno recimo u marketingu, ako smo na tom primjeru, dovoljno je napisati nekoliko radnih mjesta koji će pokazati da je ta osoba iskusna u marketingu, a zatim na kraju popisati samo ostala radna mjesta. Dakle, ne opise, nego samo radna mjesta. Evo, ja se nadam da sam odgovorila, da sam razjasnila to pitanje. Da. Reci nam, jel nam možeš nešto reći za svoju online kampanju traženja poslodavca? Kako si došla na tu ideju? Da. Samo mi je sinula, evo ne znam kako, samo mi je onak se stvorila u glavi. Naime, 2015. Sam dala otkaz i odlučila sam da sad stvarno želim promijeniti cijelu svoju karijeru i raditi ono što volim, a to je marketing. I onda sam kroz tu 2016. promijenila tih 5 poslova i iskreno više sam bila luda. Prijatelji su me više nisu pitali ej, kako si, nego ej, a gdje sad radiš? Što mi je baš bilo i smiješno i simpatično, ali da ja sam svakih mjesec i pol do 2 mijenjala poslove, to baš nije onak bilo. I onda sam odlučila na tom zadnjem poslu koje sam bila, rekla sam sad je dosta, očito ne mogu se poklopiti, znači meni nije problem adekvatno se predstaviti i dobiti posao, ali jednostavno ne mogu naći taj meč. I ono što sam si ja postavila u glavi je da ne tražim samo i isključivo posao, već i poslodavca. To je recimo isto jako važna stvar koju je bitno imati na pameti. Ne tražite samo posao, vi tražite poslodavca. Što znači tražiti poslodavca? Tražiti uvjete, radnu atmosferu, birate svog šefa, svoje kolege, neki idu i želim da mi je posao blizu i tako dalje i tako dalje. Negdje ću se ja uklopiti jer ipak nekakvih 8 sati dnevno provodimo 5 dana na poslu. Tako da ja sam kampanju nazvala Tražim poslodavca iz snova, gdje sam napisala priču o sebi, tko sam, što sam, i poslodavci su se javljali meni. Dakle, kad su pročitali priču, kontaktirali bi me, dogovorili bi se za intervju. Tada sam isto pisala za jedan portal koji me medijski podržao, koji je napravio oglase. I zaista je to bilo jedno dinamično i super iskustvo. I na kraju sam uspjela, pronašla sam tog poslodavca iz snova, dakle i posao koji mi se sviđao, ali i okruženje koje me je prihvatilo i koje moje znanje i iskustvo i moj entuzijazam, nekakvu motiviranost, proaktivnost prepoznalo kao vrline i kao nešto što njihovom okruženju treba. Tako da to bi još
isto istakla, ne birate samo posao, već birajte i poslodavca. Da, i koliko je dugo trajala tvoja online kampanja traženja posla? Trajala je pa mjesec i pol dana. Da, baš sam bila sam na jako puno intervjua, baš je bilo baš ono dinamično jedno razdoblje. I stvarno je bilo super, ljudi su, odnosno poslodavci su prepoznali tu nekakvu notu kod mene, glede, ona je drugačija, znači uspjela je privući moju pažnju, cura je proaktivna, traži posao na neki drugi način, želim je upoznati, tako da bilo koji način da imate, da vam padne na pamet, ne bojte se. Stvarno riskirajte kod traženja posla, bilo koja ideja da vam padne na pamet, ili osobno odite kod poslodavca, predati mu CV i motivacijsko pismo. Ili bila je super, mislim da prije 2 godine je bila jedna cura u Zagrebu koja je zakupila mjesto na jumbo plakatu i napisala je da traži posao. Ima jako puno tako inspirativnih ideja. Evo sad sam se sjetila isto što sam ja jedanput napravila. Naime, pohađala sam jednu radionicu gdje nam je bio zadatak da pronađemo oglas za svoj posao iz snova. I ja sam pronašla sam taj jedan oglas koji mi se zaista svidio i napisala sam otvoreno, ne znam, mislim da je naslov bio "Vi ste moj poslodavac iz snova" ili tako nešto, i rekla sam da sam sudionik te radionice i da mene zanima kako izgleda jedan radni dan na tom poslu, koje su to aktivnosti, što ta osoba treba imati. Dakle, zaista sam pokazala motivaciju, halo, znači vaš oglas, to radno mjesto je moj posao iz snova i nema ljepše, ja mislim, nego kad kao poslodavac dobiš tako nekako saznanje. I odgovor, dakle ja sam tražila ti nekakvih par pitanja da mi odgovore, ono što sam dobila, glasi e-mail: "Pozdrav Martina, hoćeš li se priključiti našem timu?" Upitnik. Znači samo to, bez životopisa, bez motivacijskog pisma, bez ičega. Dakle, pokazala sam interes, pokazala sam motivaciju, dakle kažem, ne bojte se i riskirajte. Da, jedna jako lipa priča. Da. Što mislite o sankciji CV-a i motivacijskog pisma poštom? Ja sam više za osobni pristup i obzirom da sam ja veliki optimist, uvijek razmišljam što se može dobrog dogoditi. Dakle, dođem osobno u firmu, tražim ili odgovornu osobu za ljudske potencijale, ili direktora, ili vlasnika, dakle neku odgovornu osobu. I evo, ajmo pričati o situaciji, predam CV i motivacijsko pismo toj osobi i osoba kaže: "Znate šta Martina, evo baš imam 5 minuta, sad kad ste već došli ovdje i kad želite raditi očito kod nas, dajte 5 minuta da popričam." Znači, situacija je fantastična. Naravno, ja sam se prije toga pripremila i na intervju i saznala i istražila o toj firmi. I ok, mi obavimo taj razgovor od 5 minuta i možemo reći, evo isti dan, idući tjedan se dogodi da oni traže baš osobu mog profila. Koga će se prvo sjetiti? Pa ja mislim da Martine, zato što ona bila tu osobno, pričala sam s njom, cura je zaista ostavila jedan super pozitivan dojam, ajmo probati s njom. Možda neće posezati za svojom bazom podataka, neće ići u objavljivanje oglasa, nego će se sjetiti Martine. Evo nekako ja uvijek, kažem, nastavim gledati šta ako da, umjesto šta ako ne i što može poći po zlu. I uvijek se pitam šta je najgore što se može dogoditi. Najgore što se može dogoditi, ok, ajmo s početka, dođem u firmu, držim se svoj CV i motivacijsko pismo i neka osoba koja me zaprimi kaže, znate šta, nije baš uobičajeno, nije nam to praksa, dajte vi ostavite tu svoju prijavu, ja ću to predati odgovornoj osobi.
I ja kažem ok, znači to, ajmo reći da je najgore što se može dogoditi ako se odlučim osobno donijeti, dostaviti svoju prijavu. Kako je prošlo vaše prvo traženje posla nakon završetka fakulteta? Prvo traženje posla, pa evo isto sam imala jako velike borbe sa pisanjem svojeg CV-a i adekvatnog predstavljanja. Zatim je tu bila ta apsolutna trema koju sam ja imala, o kojoj sam pričala. I zaista ono što mi je pomoglo na tim razgovorima je to iskustvo volontiranja. Baš ima jedan od prvih intervjua na kojima sam bila. Intervju je trajao nekakvih sat vremena, od toga smo 45 minuta pričali o ISEC-u, odnosno o volontiranju. Što ste napravili u toj situaciji, kako ste se snašli, imate li iskustva u tome, kako ste se ponašali tad i tad. Tako da eto, te situacije i to iskustvo mi je zaista pomoglo u tim prvim intervjuima i traženju posla. Da. Dobro, ima li netko još možda pitanje? Mislim da imamo još samo 10 minuta. Ako ima još netko. Ima svoje nešto mogla dodati? Pa evo, kako se pripremiti nekako za taj poslovni svijet. Ono što bih rekla, treba istraživati, jako puno istraživati što volite raditi, u čemu uživate. Zatim ići na edukacije koje vas zanimaju. Ili ako ne znate, ok, odete pa ćete barem znati, ok, to je neko područje koje vidim da me baš ne interesira i ok, ajmo se okrenuti za nečim drugim. Biti otvoreni za učenje, biti otvoreni za pogriješiti, to je jako važno. Doslovce, molite se da pogriješite jer ćete iz grešaka možete naučiti i možete rasti, razviti se, dobiti nekakve nove ideje, otići u nekom boljem, novom smjeru i tako dalje. Okružiti se ljudima sa sličnim vrijednostima, sa sličnim mindsetom. Jako je bitno imati oko sebe ljudi koji su vam podrška, koji su vam motivacija, koji će vas poslušati, koji vas mogu razumjeti. Dakle, tu onda pričamo isto i o networkingu. Povežite se s ljudima iz svoje branše ili iz tog područja koje vas interesira. Naprimjer, mene interesira marketing i otići ću na LinkedIn, napraviti profil i konektirati se sa vodećim stručnjacima iz marketinga. Zašto? Zato što želim učiti od njih, jer su zbog nečega očito i došli na to vodeće mjesto. I na kraju krajeva biti znatiželjan, jako znatiželjan, pitati, biti otvoren za sve, biti motiviran, riskirati i spreman na učenje i razvoj. Eto. Da. Možda da pričekamo još koje pitanje ako bude. Može, dapače. Bilo ili za motivacijsko pismo, za CV. LinkedIn je recimo isto društvena mreža na kojoj je jako puno prilika ukoliko tražite posao. Dakle, imati kvalitetno uređen LinkedIn profil i osmisliti si neku strategiju. Ok, što želim postići na LinkedInu? Želim li naći posao? Želim li se povezati sa stručnjacima? Želim li izgraditi osobni brand? Želim li ostvariti suradnje? Dakle, ovisno o svom cilju, onda tako i planirati svoje aktivnosti. Meni je LinkedIn isto dosta puta pomogao, kažem, i za dobivanje ponuda za posao i za ostvarivanje nekih poslovnih suradnji. To je mjesto na kojem isto razvijam i svoj osobni brand.
putem kojeg komuniciram s potencijalnim i klijentima, s potencijalnom publikom, gdje dijelim svoje znanje i na kraju krajeva gdje me ljudi prepoznaju kao osobu kojoj se mogu javiti za pomoć kod traženja posla. Da li je bolje platiti marketinšku agenciju ili sam voditi marketinšku kampanju? Ovisi koliko znanja imate. Ne znam, ovisi isto i što želite postići. Evo nekako mi najlakše kroz svoj primjer ispričati. Da, dovoljno sam poznavala društvene mreže da sam mogla i sama, na primjer, napraviti oglase na Facebooku i plasirati ih. Međutim, evo kažem, kako sam pisala za tadašnji portal, oni su preuzeli tu ulogu i napisali, odnosno napravili taj dio oglašavanja. Naravno, ta priča je postala viralna, pa su onda i neki drugi portali također preuzeli moju priču. Važno je opet, onda se vratimo na početak, biti autentičan. Ako nemate znanja, alata i iskustva, da sami napravite tako neku kampanju, da, ili možete platiti nekoj marketinškoj agenciji ili tražiti od prijatelja uvijek pomoć, ali eto, mora biti neka baš super ideja da ste sigurni da će vas odnijeti u dobrom smjeru. Koje su po vama top 3 greške ili stvari koje ne treba raditi, pisati na CV-u i pismu za zamolbu? Top 3 greške. Previše sadržaja, nebitni podaci i apsolutno broj 1 greška, neprilagođavanje sadržaja CV-a oglasu za posao. Dakle, ono što smo rekli, čitajte oglas za posao i ako piše ABC, a vi to imate, onda i vi isto napišite u svoj CV ABC. Ista stvar je i sa motivacijskim pismom. Ono što su, top 3 greške kod motivacijskog pisma, ljudi ponavljaju podatke iz CV-a, dakle to ne raditi. Zašto duplamo podatke? To sam već pročitao u CV-u. Pričaju samo o sebi, ono što ja želim, ono što bih ja voljela. Znači, jako je naglasak na vašim potrebama, umjesto da je naglasak, ok, što mogu dati poslodavcu, kako mogu doprinijeti. Njega zanima, ok, on je vidio kroz CV imate li vi znanje, iskustvo i određene kompetencije, a kroz motivacijsko pismo mu pokažite kroz situacije i primjere da ste vi to negdje zaista naučili, da vi zaista imate to iskustvo, radili ste u određenom programu, ne znam, nešto. Dakle, naglasak što možete dati. To su nekako te greške koje se stalno ponavljaju u motivacijskom pismu. I ono što obično pišu, što sam ja pisala, da ne bi sad mislili, nešto poštovani, pa javljam se na taj posao, u prilogu vam dostavljam. Ne, takav sadržaj je sadržaj za e-mail, ukoliko se prijavljate putem e-maila ili obrasca. U motivacijskom pismu, zašto je pismo? Zato što ima oblik pisma. Znači vaše podatke poslodavca i onda se piše motivacijsko pismo. Predstaviti se, povezati neke svoje vrijednosti s vrijednostima poslodavca. Dakle, malo pohvaliti poslodavce, jer svi volimo naravno pohvalu i njima će to lijepo sjesti na početku kad će početi čitati motivacijsko pismo. U glavnom dijelu pisati dakle svoje iskustvo, kako možete doprinijeti i na kraju krajeva istaknuti motivaciju i vaše adute, odnosno zašto smatrate da ste najbolji kandidat za tu radnu poziciju. I to je to, nema to previše filozofije. Dobro, evo upozorava me da imamo još 20 sekundi, tako da hvala ti što si nam pridružila na live-u. Hvala i vama na pozivu, baš mi je bilo ugodno i evo nadam se da su gledatelji uživali i naučili svašta.
Eto, pozdrav, hvala puno. Bog. Pozdrav, bog!